Tuesday nightmare le pushia ta changte in khin tur borwa kan soi lui lain social media pathum Facebook Instagram le Twitter lama blue tick nei kim thlap blue tick pathum nei puraba rongmoi roi te in June ni som pakhat sang ni som ni pahnia silchara YMD khwalian azung ni na a blue tick soichu mizo fa te zinga titi tui ber pakhat ani le ta triple R hian triple blue tick alo nei kher bok nen blue tick chungchanga fiam thu thona Facebook lama mu tur tam hle mai silchara YMD ya athu soina pu RRR hian blue tick account nei lo thuziak chu oi ngot lo tur atia social media lama blue tick nei lo thuziak chu rintlak ani lo thu kolosip chanjin bu jingchian editor zomuan puyatlaw ZMP Tlau tia kan shatlar tak chuan Facebook mizo special reporter aziaka hei hian chhuzui a hlo na sa puraba romoya la hian ama ngein blue tick account anei thu te asoiboka ZMP Tlau hi silchara khwalian ani na a hian ama telpui tura asom ani nge zuya ama troyom tu ZMP Tlau hian enge asoi ve tak le puraba romoya thu soi ni nge ya aziaki tak ani em silchara puraba romoya zuk troyom tu ZMP Tlau hi hemi chungchanga hian chomzil official channel chuan zotin ani chuan puraba romoya hian blue tick chu mipui ma asoi chuak ngei ti asoya ZMP Tlau chuan heti hian puraba ta thu soi chungchang asoya puraba ta hian topic khatin asoya lom blue tick pathum ani chuan anei thu asoya pompui thlap ziak thei ani thu asoi he thu hi mizo zirlai rual pastor homa asoya ZMP a chuan blue tick anei velo ati alom ati a an program zo nuwa blue tick nei ve turin ZMP Tlau po chu puraba ta chuan ati zui ani bok ome blue tick nei lawa social media mangtu khovel ramzawa le hezo fati zinga ngei po hian kan tam em awangin puraba ta soi hian soizui a hlo na samia mi a hle mai blue tick chu fiam thu thona atana mangzuin journalist shat hlo tak te po in an profile picture chu rong pola thain an thlak fiama mi profile picture a blue tick siam fiama thondar po an tampha hle a advocate shat lo tak te po in an status choya social media mangtu thahnem takin fiam thu in blue tick chungchang an status sup bok ama tunge ani shat lo Facebook lama thu tak ziak tular tak ni tamek David Sailo te po in blue tick an ron soi fiama kamrula khan blue tick ane nge yang ti te in an ron ti fiam bok ZMP Tlau chuan nimin nilengin blue tick ringot pu RRR hian minshil ani ber mai in ron ti sup zia alo huve ani ang ti in vo in juni som pathum sang ni som hi pahni tho chan ni khan asoi ta hiala puraba romoi roite thusoi azia chungchanga heti hian ZMP Tlau chuan asoi bok kaziak thutak lutuka special reporter uluk dewin kazia saka anui zathak zo vekalom aizol chanjin bulam la in anlo du hlom hle le ngala kazia sakta lo atibok puraba romoya roite nena silchar lama YMD manga zukal ZMP Tlau chuan puraba romoya hian blue tick asoi chan takazok chu fake account manga du ziak te chungchang asoi tumna nibera angai thu asoi thung asoi tum chu David Sailo vel ani mela ngamtla ka kaming aron lamai mai ani mela fake account soi atum ber ni in kashia atiani blue tick chungchang hi tlem han soi bel ila social media lama mani profile la blue tick neitu te hi heng social media lian tak Facebook Twitter le Instagram ten an account an finfia verified ti te hi anni a atoi zongin social media kan soi tak te account neitu te chu an mani diktak emo an poll organization diktak ani ti na ani de umai atlang puin public figure kan ti mai mi pui nol pui shat lar chinte anni china public figure le public interest kan ti politician milar sumdong lar tele social media lama mi pui nol pui chunglama leng deute ani de umai
chuti rualin blue tick po hi poisa manga lei theite alo ni ta zel ani Facebook lama comment pakhat toni siama ziakhi hanchar chuak lokila toni siama ve mai blue tick nei theidan pani pakhatna third party kaltlangin a lei thei cheng sing thumvel atangte an chhiar chho tantlang pui nuai chuang thlengin heng ho hi Twitter IG FB shat pui anilo India ram sportman entertainer politician le adangte ho hian an leina salutuk pani na ikal na laina kalve midang emo namdang tu po official blue tick Twitter hnen atanga nei follow tu che anom chuan verification idil na mention la khami te kha ti chuan Twitter lam chuan khami te wang khan anlo verify ve pha thei che khatyang nei follow tu che pani tal inei chuan all samte in anlo verify mayang che blue tick account nei wangin a account nei tu te thuziak ero adikin thudik vek ani ti na ani kherlo ti chiang takin tarlan alola ni vele zelbok hansoi chunzom ta zel ila puraba ro moya hian a in soidanin social media lama blue tick pathum ngot aneya Facebook bika followers mi sangkwa zaruk vel anei bok chuti lain mizo te zinga athuziak athule hla kan nga event puwan nei tluang ero in Facebook a blue tick account ero anei kherlo followers ero sing ni sanga chuang anei puraba jomoi roi te ai hian puwan nei tluanga hi Facebook lama zuitu an tamlot lak puraba jomoi roi te zuitu let aya tam zuitu anei tina ania ani le puraba jomoi roi te thuziak nge puwan nei tluanga thuziak hi mizo te hian khonge kan pomin kan rinjok tak le makve deuh chu athuziak mitam takin anrin The Silong Times editor-in-chief Patricia Mukhim po hian Facebook a blue tick anei bik mia lo puraba jomoi roi te soidanin blue tick nei lo thuziak chu rin ngop lo tur le rintlak lo anghial ani lain puwan nei tluanga thuziak te hi avarin tlak thin si vele ani chau ni lo mizofa sangtam tak thuziak te hi blue tick nei lo deuh vek thuziak ani a avarin tlak hlom si em